Bismillahirrahmanirrahim. Yani insana bir günde hani navi meredane bağlı Bismillah bağlı Diyarbakır'a. İca meredane kine avana aslen Merdin'ine Merdin kaza Ömerli günde mesken lüvür bu ne o bave vana Hale Hacı Şeyh Mus zamanında hatiye şakıl tizi gündeki seriya via aver khanet ke durda 3 kilometre jorda gündeki navi şakıl tizi hatine lüvederi mane ard kırine o çen sale hoş vur mane zaman ketli ağrı tabi vana tav Erdoğan'ın gündevanı o Hale Hacı Şeyh Mus hatiye lüvederi günde vakir haşte ve siyada mala avul çekiriye mala avul keleka ve camiye kıhat kelve deri biye o mala diya cami çekiriye Hale Hacı Şeyh Mus merveki dindare anacı daima Kur'an duhayne kada şifa khire jarabişine daima limeştke ehli limece biye ehli cemaati biye o javru o hatta niro melay vi gündi hebiye be melay sabra ve naatiye hatta rahma khode hazar jarle be zaman ki sedan melay şakil vederi biye li gündi fakiya khode kire çen sala tabi idara fakiyacı Hale Hacı Şeyh Mus'da o Hale çok gündi Hale Hacı Şeyh Mus evder kesi garip hale hazır livertine yani İca bir günde ana elhamdülillah durmavana maddi perhoşe. Zamana ki az sala 10,000 dağıtın bir günde durmavan ne hoş bu ve çakı durmavan ne hoş bu ji benzinli bedeyin mazot tanin benzin tanin taksiye o dağıtgırtın liciki likuri dur nes taziye hebuna van insana düşün taziye Kiş hacı batınaj avru hatta niro diçin bawan dibin bixêr hatin. Kiş emre vere diçin bawan. Nexweş kîl bilge ku derê hebe diçin pirsa wî dikin. İcabinde carkî di car sê car. Mewlûdê ku hebin diçin mewlûda. Davet ku werin gaziyan bikin bejona daveta me li filan derê lê dixin diçin davetê wan. Kesinlikle ber mesrefê filan nakevin yani. Hale Hacı Şeyh Mus erde xu nava zarki xuda parî kir 5 kure Hale Hacı Şeyh Mus'un aynı vaka hevdû li wan parî kir bi her hava zaman ki alvedere dar hebûn darê mişmişa filan bêvan dara bile adaletli parî kir goviya vana darê te ne vana darê te ne vana dar tabi bıraklık hat filan dar eşk bûn İca zamanı kulu jore bune günde şakıl teze bune hemen harru meyvanı wan hebune tabi meyvancı ne khale wanu ape wanu vesaire bune meyvanı kuj ali Merdin'e hatine ali avene hatine ali van günde hatine atar bune mesela anine mevca frotine embejin dimse frotine embejin tri frotine dara salqa tahta anine derguş anine frotine Wan mevana bûne xwe dikirine. Mala wan mala mevana biye ji berê da û ana jî elhamdülillah nê. Heta hinek etarê ku hatine şo gotin avê malê mala mêvan e çûne ba malê wan mane mesela nê. Rehma Xwedê hezar car lê be ciyê cennet be Xetê Hacı Emîne pîreka Hale Hacı Şeyh Mus rehmet kiriye li gundê jorê pir mêvana Xwedê kiriye. Heta wextê ku rehmet kiriye ilk wê şûştine gazî kurê wî necîm kirine gazî din kirine gotine werin binin tilya wê vay weka eşhedê çêbiye mes kirine nekirine xera nebiye mesela. Tabi merv ehlê Xwedê be
مرو میوانا خودی که خدمتا میوانا بکه خدمتا خریبا بکه جبو خودی و خودی جبه مرو مثلا نی چما نده مروانی آنا جی لوی درو دوره لوی چوری کی آتیق لوان قصدیه ایشی وان قداندنه کی آتیق پولق دانوان کی آتیق گیسن دانوان میبزره دانوان گوتنه بفن چونه په ایشی قدان نجوته کنه تاوه کنه آنینه لوان چورا کی حریه دا مایه کی ری مایه چونه آلی وان کرنه مثلا نی ایجا وی گندی کره خاله حجی پنج هم کرینه یوسف ازاتم سال که سال رحمت کر خدا جیوی جنت بکه و انشالله جنت کره پر ازیت دی نخوشی نخدا مروه که حال خدا بو فقیر بو اهل خدا بو و اسماعیل جا رحمت کریه هزار رحمت گوره اسماعیل به مروه که خوش بو جوات خوش کر زامو خبر دانا زامو چه کرنا به ملارا زامو خبر دانا بجهالا زامو خبر دانا بزنگینا را آیره وسایره ویج رحمت کره هزار رحمه هدله به انا سکره خاله حجی الحمدلله ساخن نجیم احمد محمود باور که وقت شیران نش کسی ترسن قفاق بقوم خودی نده قوماندنه و جامرن و خودت ریا انسانیت دا تتشتكي تقصير ناكن لو كدر وان انسان انا صاحب جمانه جار هي هر يك بجيكي داتشه معلومه چوره فريه تنري نجيم علي دا چو تعزيه محمود علي دا چو تعزيه احمد علي دا چو تعزيه وقالك جاراجي بحفرات شن تعزيه مثلا هر ست كيش نفدو بحفرات شن تعزيه بفي او يعني زاري وانجي الحمد لله مزمونه شغل اي شريه بكرنا وسائره تشتی اوک از بیشم زمان کلیوه داره جنان وان هبون که از هاتم گشتم که شوان هبون گاوان هبون خدای زانه اجبو خدای شهادم وان انسان فرقا خو و مالا شوان و مالا گاوان ند کرن تدی بگوید نازده ازوستان هد من با مالا رفعت لبه داره بو آیان ور بو فرمانی لور بو شوان گند بو خاله سال لور بو لطیف لور بو شوان اکبو یعنی تدی مزوستان بشینه با مالا شام میگن مر چای کی چکن یا خود اوج حتی ورد با مال وان دابون مثلا تفرق وان اکتنه مثلا برابون ایروجه ارتباطا مردان و وان انسان باور هيا هناك جيل اسطنبول هناك جيل وان چوران مثلا دچن تعزیه وان دچن دعوت وان او تن فدر دچن مثلا کره خاله فرمانی رشید دائما تیوی گندی دچن مثلا جبه کشف خوش بونه مثلا اگه و چاقیل فدر بون کشف نخوش بونه و نه تنا نچونه مثلا انی آخوشی اوک پشتی مرو جی که چون مرو جان خوش خبر ده یوسا پشتی مرو باهف چوک مرو خبر نده خبر ده کنی پیش خود ناکی مثلا نی اجا خود زانه جبو خود نازد چکی بجمانی پیده که وی گندی جی حقیقتا خدا جان راضی به مثلا کسی تشکی یک جوان نبیسته مثلا ناموسلی شرفلی گنجه وی گندی هکذا تمامی وی گندیش مردم خاله سیدا بیدکش مردم خاله سیدا اسلامش مردم خاله سیدا یعنی زمان hani 10,000 دازات ما وی گندی خود زمان از آسوم از خیدیم بیر آمد تنگ بیه از مانا خیدیم قرآن رو که جروی خود یک انسانه که جواب نداره نگوته سیدا چما تو هات کی چما فلان کی kesinlikle ha ki seri xusne berxu o çine male mesela ni. Yani açı beşim mesela ni belki yani hangi de ben riyaya vallahi riyaya ne kiriye vallahi müçedi tezvid bejim yani mesela Necim ji zari xordu ve hay ve seda be Ahmed ji be hay ve seda be la bne em bune bak maleki indi em malkine mesela ni Seda İbrahim'e mezine mesela ni Mahmud ji hakeza yani İsmail خدا رحمه خليه بك هفتكي بريكو تخمينا ده هفتكي بري كوري وانا براي وانا چونه بالي هاتنا دامني وسيت مسيت وان كريه جي وانا قلت لابني امانتي سيدا بن هاي بس سيدا هبه مثلا يعني اجا اتشقا جوان خوشم
اشقا جوان خوشم اشقا جوان خوشم ربي عالمي جاب خو جوان خوش به ربي عالمي ايش وان في الدنيا لف بينه او في الدنيا جي لف بينه هي فيها مش خده هي وانت بمين خير وخشيدا وان تمام امانتي خدا بن